Bonjour d'or, adonema tento lagat. Pel deus ar vro emaon erio, mais au bas Paris, studio Warner, avait de lien ar strolat alvan a Gaez, ou des bet trer et gourfen broral en Eurovision, ar vue en changet d'aveité, et très tau garnige, et on bet d'avelet penosean trao gante. Mous c'hoarzou ad pennou un tamm skuiz. Ar strolat alvan a Gaez oa dirag ar gazetenerien der e Paris ur mis goude bea betrer e gourfen broadel en Eurovision. Ha ba oe, o deus ken dachet da bleustri a da gant a oc'han aouen fulen. Ha nin ket skuiz den ober. Kemen a energiez, kemen a adrénaline zo ie tout da jeu et sor chomoza ken dechel ken laouen om de ve a amant da gas or ie var leuren en Eurovision da la ken nei var vel om fier ru a laouen de ve a. Ja, ar skuiz d'ar brao e ben ar fin a gouzout arin c'hellim diskuizan an tamm gout filmizme. En der vechou paset, o deus alvan a kanerezet aez kanet e Tel Aviv amman, Medié e Londrez hag Amsterdam. Bevari an assemblez ur prantat disinvel mat, eus o buez ara o gargen strivadek. Veaj an mentom pepler ban Europa, da rak festou preparti e saoznek dor an adegez gastrola joual an dreiz o brau, de gana dirag an dut, dirag an Eurofan, gizme anvet ar gumuni ez a eul a dos an Eurovision. Ya, entendus skuiz ez met entendus, hag ya an dreiz o stum an nom da respond da goje al saoznek, da respond ar mediaou, hag gal. Ya, sa prestum a dir. Adre ma teskon tamm a tamm o deus kinniget ur zouezad en der. Un drudigez e brezonek deus kan aouen broch al varlene, voilà. Lor hennom da vont da heul Barbara Pravi ban Eurovision. Ya, ze oa ur zerlagad ma velar de brezonek flour. Ya, setu un doare da lar trugar edei da setu ya tre la kada restez da dremen ya lar mout. A ben miz e Torino e klaskozoken alvan a Gaez ober gwellor eget Barbara Pravi, eil varlene e gourfen en Eurovision.